Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ke kota Makkah, jangan dirisau merasa gundah. Kalian kan ditanggung ahlu Makkah, kena ninda mula Rasulullah. Ahla baiti disambut baik oleh ahlu Makkah dan didatangi ahlu Madinah, mendapat busyra dari Rasulullah. Telah tibanya Ahmad yang berkah. Sidi Badawi umur 11 selesai haji, menghadap Ninda ditemani Abi. Bertanya Nabi, apa ku dapati, apa nak ku bawa pada ahli. Al-Badawi bi Rasulillah wal Badawi wa rijali min bani Alawi, salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi wal Badawi bi Rasulillah wal Badawi wa rijali min bani Alawi, salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Kebaikan dibawa kembali, himpun diri dengan Nabil Ummi. Qul raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Wal Badawi tekun mengaji, kuat mengingat, alim syariat mazhab yang empat, hafal Al-Quran pelbagai kiraan, mampu tegur si alim berhasad. Syekhul Arab nama cahaya Sidi di Perak, tiba masa cahaya tersingkap, hampir sempurna kutubul aqtab, rela tuju ke bumi Irak. Wal Badawi bi Rasulillah wal Badawi wa rijalin min bani Alawi, salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi wal Badawi bi Rasulillah wal Badawi
indah, engkau bukan wali biasa. Jangan kau gentar untuk berjumpa, dengarkan hatif sedang berbicara. Belakangmu semulia manusia. Wal badawi bi Rasulillah, wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillah wal badawi bi Rasulillah wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillah wal badawi. Rabbi ya 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 Salamun